Brake light pun tak ada. You terus brake. Macam mana? Apa masalah you? Ha? Tak pas kah ini macam? Ha? Pas kah? Apa masalah you? Tidak. You punya kereta pas kah? You orang tangkap saya boleh? Jangan depan you tengok lah. Tengok you tak ada lampu brake. Kalau saya ada lampu brake you sama saya. Wah, you kereta ini macam boleh kah? Wah, tak boleh ini macam terus brake Apa masalah you? Ha? Bukan saya apa masalah. Saya sekujur Ni slow lah. Slow, saya tahu slow lah. You terus brake tak boleh ini macam itu kah? Apa tak boleh pula? Ha? You cakap you ada salah kah tidak? Apa yang salah? Relax lah tengok. Bukan delay, saya sekujur lah. Eh, laju kau dapat tak apa. Ha? Bukan saya buat laju, saya buat slow. Lampu brake tak ada. Kalau slow you. Light tak ada, you tengok. Eh, you cakap ikut pasal. Ha?